پشتی هێریشên Daişê li ser devera Şingalê bi hezaran xelkên wê deverê û ji ber gefên Daişê di Çiyayê Şingalê de mabûna asê û piştî çend rojan û biharîkariya pêşmergeyan ew hatibûne rizgarkirin û berev Rojavayê Kurdistanê ve hatibûn û ta niha hatina wa berdewam e. Ji ber gorewşa waya tundurustî ketiye metirsînê de egera tehn û birçîbûnê bijîşkên Rojava nemazeyên herêma Dêrikê di çend rojên borî de ketibûne liv û tevgerê ji bo harîkariya Kurdên Şingalê. ما كدكتور وكأحزاب ما خواجهي مجلسا وطنية كردي تفدا ما أريكار فابرا برا كر ام وقت دكتور ام خداها بدو ما جو اكيد افكا سي واقع رجع معين حصار دو باتشولو تشيا وفي جرمي وفي تنبوني وفي برشيبوني وفي زوابوني اكيد بحاجه اريكاريا منا كدكتور Bijîşkên Dêrikê ji hemî taybetmendiya bi awakî xwe bexş rojane di nava penabera de çareseriya xelkên nexweş got piraniya wan zarok û kalin dikin. دمام بهیست ملت ما کرده ایزیدی کوشبر بینه هاتنه هریما دیرکی ام چند دکتور مگوام هرن کامیزن روشا و چاوایا راستی ام چون مدید روشا کی نخوش دانه ما بریارستان ام دکتور برنگه کی سر بخوا و متطوعی ام هرو هرن ور و نخوشا چارەسەرگی جوارە ببین و ئەم نەخۆشە دبینن و الوەر چارەسەری جوارەتینن دەرمان دکن و یە ڕەوشەوە گران ئەم وا درێکن نەخۆشخانە دێرکێ و الوەر ئەم بەردەوام دکن عیلاجەوە و ئەم متابعەجی دکن حتا نەخۆشیەخوا خلاص ببن هەنجوان پەنەبەرە ji ber ku ew gelek rojan bê av û xwarin mabûn ev yek jî ziyanên mezin li ser tunduristiya wa kiriye. تشتي سرمدا هاتي حمو حالاتي برتشيبيني ونخوشيه بين حالاتي بريندارا وفي شكا و المنادي تنج غيري انه حادثه ترمبيلا انك جواد بازاني ده ترمبيل واقول بيبون مديتن اف حادثه ازقل كي ايشام وازبير ناكم قوم دسيخو برين كريا وازاركا مخونا مدمشي جبر نمري يعني Bijîşkên xwebexş dibêjin ew her tim amade ne got harîkariya birayên xwe yên Kurdên êzîdî bikin û ev yek jî erkê wayê netewî û mirovahî ye. ام وكو دكتوره ديركي بشكلك طوعي شون حميتك فدفي آلي دا او اصلانجي تشتك خويا نكر يعني باعتبار طوعي بي ام حميد تفدا شون اريكاريكا بجن مروفاي وبزيشكي ما تقدمان دا بشكلك عام وبرنجكي نتوي وكو كرت ما تقدمان دا سلا درمان هنو درمان كيم بين زيد او ديها بينو يعني هنو اوجد هاتا چاره سركرن تبلي روشا خراب يا گوروش آوای کردستان تیره دچه به تایبەتی دوارێ تندروستی de got gelek bijîşk koçber bûne û kêmbûn û neyîne gelek jûrên derman û amûreyên bijîşkî lê bijîşkên Rojava bi karekî bêsînor dirabe beramber Kurdên devera Şingalê. İsmail Ali Ark TV Dêrik.